ekobuz bizim uyda sabahlarız. Emne kılarsın sana kılıç şart demez. Kılbay koyuyoruz. Erten geceki ne değilsin? Senden küçük olar mı? Kara жаңа telefon alıp berdi atam maga. Gel TikTok'ta көрөбүz. Кандайсың? Жакшы. Телефонуң барбы? Жок. Мени алдаба. Акчаң барбы? Жок. Анда жок. Bolsun maylı. Maylı. Ece. Salamatçı. Саламатчылык. Siz de kızınız beni itirip verdi. Telefonun var mı dedi. Akşam var mı dedi. Yok desem itirip verdi. Özüm kelse süйлөшүп koyuyor. Sen öyle bak. Oldu. Apa ben keldim. Öy sen ne kılıp atarsın ha? Hiç de kılgan joksun. Öy men uktум го kızlardan. Ular жалган сүйлөшкөн. Жалган сүйлөп атты ыйлап Ay келди. koşma. Саламатсызбы? Заражение кылатканын билдиңиз бе? Ооба билдим. Илимдүү билимдүү болсоңор өзүңөргө окусаңар болот эле. Ушул телефон себептүү болду да бардыгы. Кайталаңар. Макул. Жакшы окуйсуңарбы? Макул. Эжеге айтты. Сабактарды кылбайт экен булар. Ошондойбу? Кайталанбасына? Ооба. Майып.